bakhe uyabahula endleleni, uyabathwala bakhe, uyabathwala bakhe, uyabahula endleleni. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Akuyi-Friday lenhle. Siyambonga simakathe uNkulunkulu wasezulwini. Lo ngumqalisi nemphelelisi wethi impilo tethu. Ngithi angisho lokho kusase weekend kunabantu abaningi labasemandini, ngithi uNkulunkulu abe nabo isandla sakhe semusa sehlele kuwo wonke umndeni lo lahlekelwe ihlobo nebangani basalungiselela umsebenzi ukuthi babe babeka kwangathi uNkulunkulu wasemazulwini angaba nabo. Me, myself and I, the Secret Prophet, siyahlangana Sunday lapha kulokuhle FM, the place of the rising sun enaspoti ngilasi khona etindlini zokusakata. Siyaqala lapha sine legendary Sunday eqala ngo-2 iphela ngo-6 o'clock. Just catch me live there. I'll be live emsakathweni otobona liqobo le secret, ubone ukuthi Jehova ushaya ihlabekisa, uyasithwala asihole kahle endleleni. Asibonane khona. Amen.